Šalom! Hem dobrodošlo Henjanko vjeravta Izrael. Jevrijsko fraza se označini volino Izrael. Na dinamen da kačove menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleseto lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut kovana lazini peki Izrael. Iako sao predavanje si kazeki englesku čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebook hem ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene da vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. One of the most important words in the Bible is faith. Jeko to najvažnija lafijani Biblija davaji vera. A kanako dešu jekto šeroj jevrenđe olil, kadi kaj definicija oti vera, hem kadi ka but primerija od to verna pojedinci. Emli nadaj da tu te pauzirinetu za trenutak i te molina, takala stvarja, kolaka si kljovato venam dže otkrime, o to lafije da vlesoro, te bi si kljovalen na samo te džanalen, nego te si kljovalen za ko svrhe te primjeni na amenđe ko životi. Ajde te moli namen, odevel te krenčini peko kava vreme svoj si amen, te šaj si kljova i te počina, te živina istina, te bi ova verna, te bi amen piraja, ano ista stope oko lenđe kola angledera menđe pirđe, hem priminđešu kar izvešta anglodevel. Letli Biblija, hem dik mancar i knjiga, to jest olile jevrenđe dešu jekto šero. Olile jevrenđe dešu jekto šero. Budže ne pričinena da lestar sar akava šero oto sav verna manuša, ali ne bi ovava protiva da leste, nego ajdete di kasa vi i definicija oti vera, pa ka pričina o to lafi. A ka te di kaja, penela, a i vera i substanca ili sigurnost, a veri forma, ali je kjajek značajno lafi, penela, a i vera i sigurnost ili substanca, ano kova za ko so na dinamen, hem uverenje za kokova so hinjam ubedime, uverime so nadikljam. Znači, penena nešto so na dinamen i vera i ubeđenje so nešto nadikljam pana. Ali oko vas ovolinavao to ka vas stih, kje dikajale pažljivo, ostvarja, olafi stvarija, a dva i pragmatik ili praksa, so značini da i vera na ne nešto so šunaja samo, je da le se verojnaja i vera i kokava značaj praktično. Oj osnovi me upro istina edevlesiri. I vera uvek ukoreni meano obećanje devlesoru. I amen verojnaja da la stvarja, jer odevel obećinđale na menđe, a davajo sigurnost, co i sjemena davaja dja substanca, so svi sjemen vera, jer i si obećanje amenđe oto devel. I ako nadikajalen, amenđa nada on koven, jer devel integriteta, je da lestar pričinđam, da i Biblija penelo devel našti hovaj. Ajdete di kaka na odujto stih. Vačerje da lestar soša i vera te proizvodini tuče ano životi. Penela prekali vera amare pradada dobinđe pohvale devlestar. Znači, sočerđe primeninđe i vera pumenđeno životi i onda priminđe svedočanstvo. Da ke dikaja mare prada dao patrijarhija, dva vera manuša kolenka dikabdi je dok proučinajo lafi, lengre živoća i nele vredno imeo to develi priminđe svedočanstvo. A savo svedočanstvo, pa da hi nele ugodna je devles, da živinđe k životi kova reflektuinđa lengri vera je devlese, da olen hi nele iskreno istinito vera i odevelo bečinđa i ova davaka ispunini. On priminđe šukar izveštaj, hem šukar svedočanstvo, dikjena kanao trito stih. Veraja, haljovaja,
veruinaja, priminaja, dai o sveto cerdo e devlessere la fea, da oko vas odičola cerdo oko lestar sona dičola. A kate dikaja jek pana jek aspekat oti vera, veruinaja da kroz Olafije devlessore da je but važno, jer ke dikeja i prvo knjiga od Mojsije, dikeja da odevel počinđate a nel plo stvaranja no redo, te reflektuinu ko vas lese ugodno. I čerđada va, ađharso izgovorinđa redo ano biće. I ko kava deo amena rakaja, a da vaj potvrđenja da lestar dikenu tritostih so penela, veraja, haljovaja, veruinaja, razuminaja, da je o sveto čerdo devlesere la fea. Da okova dikaja, znači više da lestar, da okova su dičola, čerdoj oko lestar su na dičola. A kava podsjeti na menu ti vera. Da odevel čerđa sa ostvarja to ništa. Ostvarja kolana dičile postanin te dičon. Jer odevel izgovorin džalen, moto džalen. A sosja kad te dela pe značaj ko početak, so odevel vačeri ostvaranje. A džarao čerđao sveto. Odgovori but prosto. Jer ko isto način sa Olafije devlesoro so anđa kava sveto, i isto šajte razumina da Olafije devlesoro kja knjiga obećanje devlesoro ko te nalazine napehemo istine kola otkrime olestar, da adava kao vel sose o carstvo a vela te dičol. Jer ova čerđale, ovo bečinđale i bilo sa vi sumnja lesri istina da ovka uspostavini plo carstvo. Je da lese čitinaja dikeno štartostih. Ka počinate dikadala pojedinci. Penela veraja, hem sa pobari žrtva, o avel prinosinđa pošukar žrtva, prinosinđa devlese. Kroz koja hinele svedočime o lestar, da ovi nele pravedno. Da lesiri žrtva hinele pravedno. Leso prinos. Posvedočime za lesoro daro, ko vadin džajde vlese. A kad te do istvare sikljovaja. A rakaja dao avelj. Ovčer džadja dva prinos, koja nele ugodno je da vlese i da odevel svedočin džada prihvatin džale. So se svedočini. Da lese so devel magelate otkrini da hinele jek izbor kovao aveljan dža, a o kajna. Je da lese so jek odgovorin džaj da lese kolafija ver na jek dičola sar verno jek sar na ne. Ali diken sode sinđape a kale. Penela o lese svedoči me da i pravedno pohvali me zbog lesoro daro da pohvali mehine, a o krao to štarto penela hem iako mulo kroz lesiri žrtva ili prinos penela kroz adija ov mulo, ali pana vačeri. Iako ov mulo lesiri verno akcija delo vačeri dževdije ov mulo, ali dalo dvel bister džale nana. A da vas načini da o avelj prihvatin džaj o poslušnosti devlesir la fese, ov kao vel manušo to carstvo je devlesor, edva o lile devlesor o lafi vačeramđe, jel ov i neposlušno i neverno je devlese, a o temelj verinije da vas oko vel i soka desinipe, a da vaj carstvo. Ma propustin, aki ja prosto istina, ko te si veza maškaro vernostem carstvo je devlesor. O vernost delamen te pokažini pe o carstvo amenđeno životi. Dik je na kanaman caro pančtostih, veraja. I kači ti na oto jek veoma unikatno manuš, Hanok ko hebrejski, a Enoch ko jamariči setinen tumen so i tora vačeri ko ki prvo knjiga. Penela dao Enoch pirđaje devlea i nahinele više. So se ele jalo devel. Kaj odevel te pučavtu legarđale? Da li mi si ne da odevele jale penđale se Enoch? Ma ga otovel kari, a me kao vava kate. Da
da dvinđape lester. Na. Jer ako dikeo kontekst so penela olele devlesoro, da o enoch pirđaj devlea, a da lese so hinele dvorka želja te pirele devlea, to vele devlea, dženesi čirđa odevel leljale. I primjena je da lejale kora peste. Ovču čaje nohe zala peste. So se dva važno, pa da lese so olafi kova koristi meaka te diken, pa na jekvar olile devlesor so penela no panštostih. Veraja o enoh. Hinele legardo, bud Biblije penela da prebacime hinele. Cidimeo to sveto hem legardo, ko nebo. A džahar većinom razuminajna, nema problema da le, ali morate razuminen da kva lafi. Vačerđamo to kva lafi, aka pojavini pe neko zom puti aka te. A kva lafi metatithami, vačerđamo da lestar, ked hinjamle koje tato šero, kije ko lile jevrejenđe, dešu jektujem, dešu dujto stih. A te vačeri da osvešteniko, ili osveštenstvo dželo kroz i promjena jer zakoni promenin džape, a čučam naglasak da na ne u stvari promjena nego lafite čuelpe jegzala vreste. So devel čerđate anel promjena menđano životi je pošukar promjena, a da vajda si ka džamen le jao purano sveštenstvo levicko otočere aronesoro, hem čuča anoredo, čučalen jegzala vreste te bidika kovaj po superiorno. Indikaja da i si zakoni o to levitsko sveštenstvo koje vičime Tora i da hinele dla žrtve, dla zapovesti je pravilja, ali na dže savršenstvo. A da on mothođeo to savršenstvo, ali na postignin džole. Ali kad je kao to zakon je Mesijasoro, kad penavo zakone o Mesijasoro, mislim na to evanđelja, jer u evanđelja ne na savršenstvo. Kad čuvaja kala stvar je jegzala vreste, a men šajto vele meni izbor, hem informiši me odluka soj po superiornem, soj to carstvo je da vlesor kovel. I je da vaj očigledno da je Mesijasoro sveštenstvo, lesor evanđelje, a ne la savršenstvo. I jegzala vreste čuvela pe tebi u poredini pe. A sodi kaja ka te, diken mancaru panšto stih. Veraja o enoh, tumari Biblije ka penel prebaci me, ali u stvari vačeranđe da čuto te bešele devlea. Je da lesen nadiklja meriba. A ka te vačeri oto dživ do odevel čučale zala peste i ov nadiklja meriba, hem naštinete arakjanle. Naštinete najnele pandloza ko meriba, jer penela odevel, a da lese odevel leljale penela ti Biblija, ali bešta bešarđale pea penela, pravilno prevod, jer angleder so te ovel legardo, to jeste bešel za odevel, pohvali me sarokova, sinole svedočanstvo, daj ugodno devles. So dikaja kate. Dikaja o manuškova upotrebini i verate u godini devlese, dja vernost, a nelle intimnost devleja, i do develele to velolea. Je da vajo ishodoti vera. Sao manuš, za saj manušenđe o enoh samo primerem slika angleder, so kao vel. Dik je na kanao šovto. Stih penela, jer bizi vera, nemoguće te u godini pede vlese, da lese so, ko avel anglo leste, valjane ti veruini da odevel jeste, da postojini. I odujto deo šovto stih, hem okolenđe kola rodenale, da ov nagradinilen. A kava je važno, jer i motivacija menđete živina verno i činjenica da to vas sigurna da i sijamen savršeno vera, da odevel, kastar pričinđam anulile jevrenđan gleder, da odevel na nepravedno te bistrel o šukar delja, so čerđam ovna bistrela šukar delja, so sikljuvaja kate, da kroz i vera živinaja koja savko način reflektuje inaja, da celo ne vile veru inaja,
da odevel na gradini okolo kolačera na šukardelja. Ov na gradini oko vas očeraja, a lesiri nagrada i akvaj šukar, lesiri nagrada i večno. Da i sola večno posledica povezi me ko iskustvo to carstvo. Oko ovakova pjirela devle, volinije devle, ka u godinije devle se, hemo veruini da odevel na gradini o šukar stvarija. Tato stih. A kanaka amari pažnjaka irina premalo Noe. Penela veraja o Noe, kovaj ne upozori me, o to stvarje kolana diklja, nego soja, penela sao strah. A kava strah, a te naznačini te ovel darav do, te daralbut, sa god cidela pekistrana paralezimeo to strah, naznačenje dava, nego penela strah kova motoj prioritet devle se upreder sa ostvarja. Da čuveo le prvo, a tlo život i reflektuinje dava je da lester vačeri veraja ono je izgradinđa, znači ne le upozori imeo to stvarja kolana diklja, označenje da vlestro sudo, ov sa strah spreminđa i barka za ko spasenje pleporodicače. Hem dalje penela kroz kaste odevel kao sudinio sveto, a kroz opravednost, to jest izvininen zbog i vera, koja veru imeano pravednost, ano nasledstvo pravednost opriminile prekali vera. Znači, okovao Noja so veruini, o veruinđa, da avela nasleđe, ili dokad dobini pravednost zbog i vera, toto stih. Veraja o Avram, kad i nelević imete džalko tansavo posleka primini, o hinele poslušno. Znači, dikaja nolil sode vela odžečerija mendar vernost, ali dikaja nešto da pravo vera nadelja samo istinito vera, ali istinito vera ka proizvodini poslušnosti. I o Avrama dva manuš veru inđa i adja lesri savršeno vera, čer džale to vel poslušno. Toto stih o Avram viči me hinele poslušno i dželoko tan savo posleka primini ano nasledstvo. Ovčer džadava dželo na džanđa kaj džala. I veraj, legar džale te džal te rodelo tan, je dava tan džanasoj. A dva tano Izrael. I puvo to obećanje. I ovna džanđa kaj nele, ali dželoa dari iako na džanđa. Sočerđa, veruinđa da ode velika legarle, i jedja poslušnost čerđale te džanel, kojek način da ode vel nakač hajle di ka bistrelle, ka dobro dela ostvarije devlesere, veruinđa da ode vel ka legarle džijedari. I onda ovdjelo je da ja istina evra mesiri, a menđe temeljno, te bi amen šajte živinako isto dava način. O Avram vić imejne i neposlušno dželoko tan kova, teka motojpele se i ko teko vele nasledstvo ovdjelo i na džanđa, iako nadikljadava tanka i džala. I njato stih. Veraja, živinđa ani obeći me puv, i vačeri sada vačerđa sar stranco, sar abanđije. Sar neko kova na motoj i kultura hemo životno stil, maškaro manušaka je živinđa ano šatorje. Pa obratite pažnje ko kava lafija. Kava lafija za ko šatorja, a davaj tanko te živi nipe. Ali više vačeri o to tan kovajna ne trajno nego privremeno. A kava stih vačeramđe da ovdje loko tan, ali razuminđa da samo kovel kratko dari.
da samo adava je primer oto okova kajovka na kajplo večnost. I ov hidele košatorja eisakeme Jakovea, znači lesoro čavojem leso unuko, kolenđe odeveldinđa isto obećanje. Neko zom puti, na samo kate, nego neko zom kurče palal, a mena ljanđije kavalafi obećanje. A obećanje dvajek izjava su neko čerela, a dvaj izjava obećanja kotea katea velo to devel. A odevel kovana štihovaj, ov čerela obećanja menđe sa svrhom, te motivišinamen, te ohrabrinamen, te dža olea, te pira olea. I kedi kajo lile devlesoro, a mendi kaja da počinđam te vačerao to kajnemo to avelj. Jek manuš o avelj kova šunđaj devle i odgovorinđa, prinosinđaj devlese jek pravilno prinos, koja i bazirime pri istina je devlesir, onda dikljama veremanu šenoke, kova pirđaj devle. A onda dikljam pa neke manuše kova šunđao to devel i odgovorinđa ko način da čerđa i barka celo plo životi. Te bilesiri porodica ovela spasime. A kanadi kaja avrame, kova vela i o avram selinipe o promenini plo životi, o to tam kaj živinđa, ki puv koja džanđao, ti puv ko te živinđađe, loko tanko te inestranco, banđija. I adari veruinđadava, jer odevel dinđale obećanje. I dava nautičinđa samo proleste, nego lesro čavo, lesro unuko, su značini da dava utičinu prover generacije. A sočer džao veruinđano obećanje, pa dika kana odešto stih. O veruinđano isto dava obećanje, da on kađan ko grad, ko kasoro temelj, sole temelj znači, a lesoro temelji penela ko te odeveli tvorco hem arhitekta ili graditelj. On mangena to venadari kaj odevel gradini. I je davava čerio to grad, kasi si temelj, a odeveli izgraditelj hem arhitekta, to je stvoritelj tova grad. So misli ne, o to dva grad, savo dva grad, pa dva je očigledno. Va čerio to Novi Jerusalim. A dava ov rodinđa carstvo, hem grado to carstvo i samo Jerusalimo nevo dava grad. On veruinđe da ka nasledineno obećanje i je dava obećanje ka nasledinenđe neli so značini. Jer o lafi Jerusalim a velo to duj lafija, jek te nasledine, a jek vačerio to ispunjenje o te devlesiri volja ili šalom. On veruinđe dava pumenđeno životi. Jer lesmo ga o te pučaptu. Da li tlo životi reflektuinija da ja vrsta vere, da čače veru i neano obećanja e devlesere, a da la obećanja kod te avela o carstvo, kad neko dikela tlo životi, da li ovdje kjela verna odluke, da li on dikena da tu vačerea lafija vere oprideri situacija i da tlo lafi reflektuini verno poslušnost. Sakala manuša, on veruinđe, a lengiri vera čerđa je ponašanje to velenđeno životi. Nadava ponašanje da spasinilen, ali hinele i vera koja spasinilen, a dja vera mangjate primenini pelenđeno životi, oj ka proizvodini poslušnost, ka proizvodini poslušnost za ko istine devlesere. Pa na jekvar, amen morate pučamen. Da li amen hinjam neko, kola sovačeraje de veruinaja, da li je da vaj pokaži naja menđinu životi? Da li si dokaz, da li si substanca, da li i sijemen sigurnost da oko vas učeraja, da adava amari vera zaista istinsko? Da li i sijemen ili adava u stvari i sijemen slabo vera, koja na ne baziri meo pro obećanjam istine devlesiri, nego baziri meo pri manipulacija o lafije devlesir, ko te njam prevari mete veroina da je devlesiri želja i samo te delemenu kva su amen mangaje. A da va ka legarame kubaro propast, ka izazivinitu te ove nespremno, te istrajine ko zadnja dive, na kadeltu
a da vadias naga te reflektuine o karaktere da vlesoro, che da cava sveto ka pretvori nipe kod hanuti korupcija, deluzija, iluzija, ko teo princo to kava sveto satana ka pokaži nipe kojeg snažno način ko zadnje dive. A dva kada si nipe, ako amari verat li vera na spremnost za dva vreme, onda ka preživi nada dva vreme. Mli volja teo vel, kroz proučavanje kija knjiga, ka proizvodini promena, ano sar razmisli nem, sar živi ne, da tuka reflektuje ne i vernost de vleseri. Pa, ke dikaja ka vas deo, olele de vleser, dikaja da isi avera bare manuša, muršajem džuvlja kola šunđeo, to de vel hinele dovoljno mudra, dovoljno ponizna, te primenine na dva pomenđeno životi. Te pučav to pitanje. Kad pravea kija knjiga, kad prouči nola, sa vi istina ture se. Iako ad ja istina primjeri ne je tučeno životi, dženeli su dva, a dva i vernost. A džene su dva proizvodini? Pa proizvodini obećanje da vlesere. Tučeno životi, a dva je predukus, a oglavno teka velano carstvo da vlesero. Kada men kao vela men gozba, večno, ano obećanje da vlesere. A dla šukar stvar je kolej solen, a menđe. Duje li 3 puti neko zom kurčepa lalke dva čeri oto vernost, jeko to stvari kova dela naznačaj da je ode vel baro nagraditelj. Ovno dela me samo so zasluži naje. A da va devel oto carstvo, ovi devel kovaj oto obilje. Ovo linite čerel sa više. Setinen tu me sova čeri o evanđelje Lukase košov to šero. Kad odevel dela pritisni me, potresi me, preo puno, te prečor džol, odevel sa mangela te čerel više. Kad misli na to carstvo de vlesora, jek lafi ponovini pe ko opisa to carstvo. Obilje, buti si. Da li mangeja dva but blagoslove de vlesere, obećanja, na samo za trenutak i onda to vel gotovo, nego za celo večnost. Kojeg carstvo ko teka pokažini pe, a da vavani to vel tli želja u to životi. I da vajča će i želja, a kalemanu šengri, kolendi kaja, a kad te je vrenđe kolil de šujek to šero. A kaleka završi navđija verkor, koko teka nastavi nano isto poglavlje, šerojte si kljovao to vera manuša verna hem džuvlja, kula pokažinđe vera, hem hinolen svedočanstvo da hinele ugodna je de vlese. Od velnek bogato blagoslovine tuđije verkurko. Nadinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tu te podelinele a verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove de vlese u to lafi. Isto džahar molinaja tu te zapratine kava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svako kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene de vlese ti istina, hem lese ti volje. Veruj naje da kojem blagoslovine i da sa reo kola kaseka podelinen takođe ka priminene de vlester blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael.